Jeste li čuli za američku plivačicu Liu Thomas koja je transgender žena, odnosno žena koja se iz muškog spola preobrazila u ženski spol i sada odnosi medalje i natječe se sa ženama koje su biološki žene. To je jedna problematika koja se sad u svijetu sve više otvara, zato jer sve više ljudi mijenja spol. O tome zašto ljudi mijenjaju spol mogli bismo, međutim ne želim sad u ovoj temi o tome. Želim samo reći da kao seksologinja ne podržavam tu vrstu natjecanja. Zašto? Zato što je ta žena biološki odrasla kao muškarac i plivala je, učila je o plivanju kao muškarac i tako dalje, ima mušku građu. Iako je bila na hormonskoj terapiji smanjivanja testosterona i svega toga i praktički se već, dakle ima i grudi, praktički se već transformirala u ženski rod, međutim građa je ostala jednaka. Ono što mi smeta je da ona sada se natječe sa biološkim ženama koje ne mogu napraviti performanse kakve mogu muškarci. Zato što je Lija, kad je bila muškarac, bila 400 i neka na ljestvici, a sada kao žena je prva na ljestvici i još joj neke medalje slijede. Naravno da osobno to nije njen problem i nije ona kriva. Zašto? Zato što su takva pravila. Pravila Američkog sportskog saveza dopuštaju da se transgender žena natječe s biološkim ženama. I šta ćemo sad? Pišite mi u komentarima šta vi mislite, je li to fair ili bi ipak neke stvari trebale biti drukčije. Samo da još kažem, ja definitivno jesam za prijelaz u suprotni spol svih ljudi koji misle da to trebaju i da će ih to učiniti sretnima. Međutim, za sad ipak postoje neke granice koje bismo kao društvo trebali napraviti, a sport je definitivno jedna od njih. I sad baš zamišljam, jedino rješenje koje mi se nameće je da transgender, odnosno transrodne osobe imaju zasebnu kategoriju. Zasebno transrodni muškarci i zasebno transrodne žene. To će jedino smanjiti tenzije u svijetu i tenzije među spolovima u sportskim natjecanjima, barem za sad.